na thirikari ikite mikakati ya gutetheria in case ekweja gwaku no andite mibukando no andite mitomoko no andite mpempe ne kuthukia na ta kuthithagua na ndinio thirikari ejirire na sheria ira egutetheria watuika njogu ikiuja gwaku yoraga muntu kwina marei jaraja bangi isheria mbere twita uke marei Dorothy yes kwi mantu watugwetera uria tuthithagia mea nio mukarie jwetu twi tukinga njogu tubatere kwinga njogu ate mea tujukaia biempe tukambiria kwithia twiringaringa tukauga meanki na tubatere kwinga njogu riria twachiona mbere na ndi tukinya kwinyangiru into tuija kuriu oni orandoganagia makena no ntwigita riria mwitu yenyangagwa muno thirikari keretere antu amwe na inyama ntu ja KWS jaretere community amwe ibathithagia nyabo conservation wildlife conservation association antu bakaretwa amwe tuka identify area yari ya gwitirwo injogu area yeje yari ya gukarwo injogu ikumenyeka timing yegita riria ikagitatea ijana tukurima mwitune tukarana cio na ituije nande kwinama egwita kunywa ruji kinyaritha nega choka thaa ingi kwou antu bau twita araria ibethairwo baiji movement iriku bakethirwa nandi bakurikio ukaria bwao thayu ikurukaga nandi batwe tukeja kumenya thirikari atutongeria tukamenya antu au gwita wakande bene imbie tuma njogu yethirwo eri muno gukoneka kithia yari njira yacio kana yari nja yayo tukamenya timing yegita riu tuomba kuko assist na mbiti uchietu no tunachuinya chuitureta ira utonga bubu ingi nthigurune na inya ugwa makena imbije jama ingi ureta bwaruiri norona njogu jama ingi lakini bado kinyoge eta ukaigua tera njogu urunga mokairi na ndi attraction yewu etuma wona gintu jama ingi na wigwa no kwenda ukiona ni etuma kinyacho ngubeja bareta mbeza ataribeja so bwakwa branding ngiromba thirikari tutongeretwe ikitengo kiu kia KWS involve antu to identify issues antu anja guchiejaira muno imbierio na tatumba gutethania nontu mbonaga yari utwi muitune tutumaira gakutha kana tugatumira mwanki kana tugatumira banda nontu gokwenda tukumemakia umira kwi muntu uri ariku sana igwakia mwanki ugakia mwanki na yo yaigwa togira na mwanki jurea itenda kwijira ariku lakini bwa miringira kerere ni njogu kaye thura ne thura irio rire kondoragia itithairwa ina thina na ndika ithairwa kigitate igi protector antu nabo bachiona ri no ntu ibaije ikaria irio ri igo bagoka na kila kitu na chiona ndichi amberie kuthura nontu no karenie na njogu igitari nene kuma we mwana munyi mimbi mtu akirimo njogu nkameona tayari ora na ndengitine gwaku na ndeau kathithia ate ukiaja kuona njogu makena we obweri gukira ukamaka no gatetemeka umatuka nontu tioge aja njogu speed ya njogu ni nyingi muno lakini obweri kuona direction ira etete ugeta opposite direction nontu nita ka distance ikiuge garuka idingatana nawe batu ekurubeto bakiuna ngo bachiethaira jau bagakira ibaye direction ye niyo itegete na ndibageta the opposite direction ou ne ututhithagia tucoke na ndi ki ara tukuriti na rogwendo tutariria igita ria njogu na ndi turemano acio turemo kuga myanki tubatu tukwiringira nkengere ikuthura igutwinyangiri into igukinya muntu agukua na ate tubatere kwithia twithithia ria winyangia bwakarika au niombugire kwina sheria ira yekirwe ithirikari na ya inyirwa muno nontu kwi mantu jama ingi jabangi jaina sheria lakini utongeria burabo ari previously butombere kugitate kuinyeria mantu ja sheria yu ya 2013 ija inyerirwe muno 2022 president Ruto agutonya na watuika ine jabangi bwega na jabangi uju kuri na human damage na crop damage
nande kwenyangwa gwantu na kwenyangwa kwa imera. Yes. Nande ki category uye kwenyangwa gwantu kwina category 3. Kuri ara muntu orairo buru. Sheria iriuga within 30 days mantu jau jethirwo ja kuripotwa na jai reporterwa antu ba KWS na ikwithairwa kwina committee ibangenwe kwina committee county na ya national wogwa nandi family ira ya thirielo ibobueri gwita within 24 hours boka report na process yeu kwa KWS kwa KWS KWS ina tugeta mirwa nandi mtu ena arege ki ekandebene ina agetoringa report iboega sana makena kiuria kiu gikiega ikwithairwa kwina stations twikiri ugetara roire ngitine au kwina rora kenda wita roire market kwina ka station ge kiau ara inya askari ba ara ikurukaira weta ke thei mairi 10 kwinao na iba identified zones iria njogu chiethairwo chingi imono kwao ibekite to station lakini ofisi yawe ria nene iri aja Gitoro wakinya kiri ofisi chietu cha Muito wita 300 meters ukethira ofisi chiao lakini mono to stations tu tweki nio antu babatere ku report haraka nontu antu bau beki akuye na antu babatethairia mantu jau kwao kwina to station tura tweki na wina antu babweri gwita immediately boka report nontu nabo ibabweri kujukia atua akujanga site yeu bakaibangania bakeja bakona urago karire bakajukia matagaria jara jeki jagisheria kwa tutigire mbere tugwita substation tutegete station yenene tuchokwa kaire ntureni okay na arafu ibayejanaga kinya contact sana area iria kwithairwa kwina njogu ugeta na tuge Nchoro Iboro ugeta mairi 10 bari na askari baegie contact chiao barabaitana iria bongoge kwa KWS ni bangite boega muno kwithirwa kwina antu ground ine bara umba gukinyangira na haraka iba bangite mikakati eu na iba sonete area iria njogu yu chiithairwo iri inyingi kwa wenyangia na oragani bunde mtu ageta ku report kana to umwe no umwe kwethirwo njogu ikwija ikwenyangia irio biaku ukaripotero bau alafu nande wa reporti beja bone uragukari bachoke nandi na wendi quota kwi forms chiumaku nandi irio ukwirwa muntu orai within 30 days kugite atia bwithirwe boko report na process yu egite atia ya thithua na bojuria forms na ikethirwa kwina compensation ikathithua muntu orai kabisa muntu akuite bari agwa 5 million gukeja kwithirwa no gwatirwo njogu uteakua lakini no ere permanent disability uria gwa 3 million womba kwithirwa ibuchemaniria njogu ya kumiza ya kuguraria na te permanent disability na ndi nayo niria gwa 1 million so kwina mbesa yuchieki sheria urachiomba kugitate ciitania ingwitikia mantu jajo nthe ndoro thi mtu atibatere kethira imera bienyangwa obatero tigira ati imera biu bikario tutegatenye marigo tutema kwachi chietu baga evidence ira bakejotega exactly rĩrĩa kwithairwo kwina scene of crime ukeja guinterfere na anything na ndi evidence iwe kugitate ikura nontu jarira njogu chieja ciaria mpempe ciaria mungau kwibetanga abate manga kenda kuonania ndamenji jeke kugitite atia ekuingei lakini kwina mitaratara mega iki wale ikio ku report no tumairwa antu ba agriculture na livestock beja bakathithia quantification ya ibera biure kiri the marketplace mpempe yu chienyangetwe urengekia thokone irengegurwa na mbeca ingana kethe ing'ombe thokone iriendwa na mbeca ingana nandi bathithagia valuation na quantification kuringana na market price na ikio gituma antu bamwe wona bakiuga woni nkwenyangiritwe mpempe anga ekemwe irenge mbitira milioni imwe
itiumbe kou no ntukwina quantification na kwina mantu jai market price nio beja bakathithia valuation bakathithia quantification na bakaeja na report against the current market price. Ndorothe muntu no akireru kira naru akauga we atiguraritwe injogu kana mbitizi atuge imbiti cionthe no tutekauge injogu ake nteguraritwe imbiti nte nyangiritwe imera lakini nacio ciekara ikija gutwanga ikio tuko antu baria igitaira na au mathajo goro mimi mathaja muthenya na ate bethagira betetheka kana na ate babatere kwithia bethithia kana no mwankira bakauga inkuthugania utithirwa tirugurararĩtwe kana withirwa winyangiritwe uga kwi uthithiritwe nontu batwara twitaira mbuga kuri njira ira witaira no na antu batenda gwitira no tugategera naturally kwitu njira antu betaira mundene yantu i shortcut ko batere gwitira au na ndikinya cio nyamu kethia nionere shortcut yeta nontu no mingirire itakurira irio na itakugitate itiakwinyangia ebueri gwita nontu itite guchwa bia kuria na bia kunywa na ciena twana twao ciitite guchwira irio so gutigi ntumba kuthithia nontu imurungu otwikire murungu ekire antu mito mbiti yithirwa tugita na iria twinde kwa wethero te kuthithiritie ko bweri gucia cuguri eo ku na yega cia cuguri eo mono jari twethero twi mwitune itu saina ingi tawa permit farming permit egokuga kinyoro mo injoka we mwitune guti compensation no ntu injeo wethera kathuni kauni kuguru so akamurigi ukaoge no ntu au nio kwao so kwina giuntu kiu antu babuiri kumenya tumbuiri kumenyeria nyawona simba geria tene babo kwa na twira beta bakethira simba baikitie my sisters skuru tene no ntu kwari na ithaka bibingi na kura urabara na iria na atwiraga yauga mwathi ukoria athi bangi ichi igagua eka mama bagakuruka na kwiyo nya escortaga so ikwari na mwago tene ne antu nandi bagarurire mantu jau. Okay, thank you Ndorothe no ithiro kerania nati na Ndorothe rukira naru gukurukira namba yakwa ya thimu ni 0780869607 ukethira wina kiurio kionthe ma kiro kwenda kwithira ukiuria na nkuruki no waranire nani gukurukira namba yakwa SMS ni 23578 ankurikania rukira naru kwina Nice Choice Fins irio biandithia kuma kiri kambuni ya Nice Moya na irio biandithia birio no ntubwa kugwe murithi gutigira ati no kuona umithio kuma kiri ndithia ciaku na baita no gwita na mbere kwithira ukimiona na nkuruki ni gitaria weta na mbere kwithira ukigure irio biandithia Dairy Milk kana Miss Jam so and winner pig finisher chick mash layers mash na kenyeji mash na binge bibinge bira bigatigira ati ni bigwita na mbere kwithira bige kwa uguni ndene anja yaku irio bi no bionekera Agrovet kana ndukene akwende irio biandithia irere akwina agwe ni untu county ni Amero Tharaka-Nithi ethire Embu ethire Nyeri ethire Laikipia ethire Kiambu kana Nakuru Antonia Ndiara umba kwithira ori no wite na mbere kwithira ugikinyirwa ni irio bibi biandithia na igitenere ankuririkania ati methene kwarukira na aruandi na mugati jo mafuko na mugati jo mafuko juthithitwe na wendo bubu ingi gutigira ati nja yaku ni gwita na mbere kwithira gikenera mugati jo mafuko mugati jo mafuko no ujone na jo white kana jo brown nkuruki ugeta na mbere kwithira ukigura mugati jo mafuko oven fresh white kana brown kana kaithira ukigwatira mugati jo yummy jo gram magana jana kana mafuko sliced kandogo jo gram magana jairi na kwina mafuko brown brand sliced ya gram magana jana no kethira ukigwatira mugati jo county fresh kandogo jo white jo gram magana jairi na toast premium white yarane ya gram magana jana mugati jo mafuko magita john the no wite na mbere kwithira wikenera ndene askuru ndene mukawa ndene yoteri kana ukethira na mushemanio no wite na mbere kwithira ukerania na bogo kurukira namba yao ya thimu ni 0722872315 0722872315 au ni ju mugate jura womba gwita na mbere kwithira itumira
magita jonthe igita ronthe ugeta na mbere kwithira ugitumira mugati ju twicokera kairi twite na mbere kwithira tukiarania na ugwe gukurukira namba ya kwa thimu ukethira maybe no angaikitwe ni njogu ruterene rwenu ukwigwa ro batere kwithira ukithithia nkithome SMS noro gitari kumanterecia giaki ariuga ni bwega makena ni utubaro aria rwantu kwa narua na njogu ciethirite ikija ruterene rwende ndi kwigora tubatere kwithira tukithithia okay ai makena muthomi kumanterecia magumoni nterecia thura kinya kungi ikuria kwithagira kwina thine njogu ibwega ndorothi tukwaria muno mantu ja njogu na ingwitikia mwitu ne juju tinjogu ake kwithira kiangaikia kwi moguni jangi jara mtomba kwithira akiona kuma mwitune mimbi imoguni jare ko tomba kwithira tukiona kuma mwitune mtu akethira akenda kwithira kigunika ni mito yetu bwega sana makena oya urambugire kiambiriria thirikari ni kite mikakati mega twina acting ya 2005 ire rivietwe 2016 ire kuga mito ni yetu menya mbere tutwire kuga mito ni thirikari lakini antu bonde ibonete ire gwitwa climate change antu batema miti te mwito ni akinya miundene yetu thine ire ryo na ndi thirikari ni ekire mikakati ya kuga antu bachi batonye gikundi ne gitagwa Community Forest Association no tuibonere na thirikari itiomba kuona mbesa cia gutetheria gwita maranta na mitone ikiandaga miti yauga nandika yushise community nontu into bira bionde murungu ekire bitethia mwanadamu mito yekikende tutethia ndoje kukaria nyomo yu cienja ciao nandi igwekirwo mikakati ya CFA ira undi secretary wa Meru Station na ntari ndi mukamiti wa Eastern Conservancy itawa Forest Conservation Committee egutegera na atatumba utethia mwito na mwito jo atethia antu baraba ujutethia ira egwitwa mantu ja socio economic impact nandi notonyagiri CFA otonyagi CFA gwatuika kwina sehemu kana area egitwa miti kana ikwenda kuandwa miti nio batwija CFA twindivaitaga a member betu bakaewa plot nao bakaanda miti itawa tree first alafu ukaanda irio kwa ututikaira mono tutienda kwaria mono kuga mantu kurima mwitune ira tugaga kuanda miti nawe ukariga matwirio kwa utuga tree first kwa winkwenda turega ku misunderstand process ye kuthithwa ya mantu ja wandi bo miti gukurukira kuanda ikwachika na mungao antu batika uge kathirikari ira ejanire mitu iri mawa tutiaragia terminology unau i process ya wandi bo miti gukurukira ukaanda twirio na nirio bila bitiomba gwitie guru ya mutijuro gitate wanda utiomba kuanda mpempe utiomba kuanda mere ukaanda gintu kira kindi guru ya mutijura wa gitate wanda kwa i process ya wandi bwa miti ti process yo kurima mwitune ko imite ithagire kiando te antu kwithira muno tugita kurima mwitune itwithira tukirima tuimenyera mitire tukwanda nonto thirikari tiomba kuria gwita rantana iria nio yusishaga a member ora we duly registered te muntu anyone na inkwenda gwikira untu bu inyatire mantu jaja te kuthithwa kisiasa weja kuona musiasa ejete kuga antu bako ibaye miunda mwitune inkwenda gukondem musiasa oro kweja kwetheria nandike ejete kwa antu bawe miunda mwitune atigane anteto yu nontu nakuthithia mantu jara jathithirwe 1980s jathiria mwitu nontu musiasa aria kunde atonyaira kureta confusion na gukareta thina kwou itwaumire kira yetawa samba system ira yareti ni asiasa muntu nandike ndaringirwa kura akauga ndikurombera antu bakwa miunda utegintu jakiu kwina system na kwina sheria ikunga indigintu gigwitwa Paris na Terrace Paris ikuga plantation establishment na livelihood scheme Terrace ikuga tree establishment na livelihood scheme kumaanisha atia mito ne yetu ina zone ithatu
kwina zone ira yitagwa plantation ni ara tuanda miti egukethwa kwina aria kwitagwa conservation area ara kuanda wa miti ekienyeji aki na muti juju andwa jutitemagwa na jutithigawa na kwina protected area janara Mount Kenya na aria kwithairwo kwina maswamps gukethirwo kwina njogu na inyunya ruji area eu yetagwa protected area kwou antu baba ingi iba misunderstandaga wona cyprus kana thithinda egitemwa kana graveria egitemwa antu baba ingi bakauga muito ijo atemero jo athira but to understand that is a plantation area ebweri after 30 years eje ithithiru evaluation na igitwe yenderu antu beta wa so millers kwou kwina sheria cibangi bwega ko igitenere mito erugorerwi metethirite itemwa exactly thai sheria era yekirwo ya twikire muito juga kethwa 5000 hectares every year kwou kwina controlled harvesting na ibethairwo baiji ni mbroko eriku ikuri tukwereano na ndi utiumba kuja uma oryo ugandeta guketha miti aja apana kwina controlled harvesting kenda tumba kwithirwa muito ijuku na juju kukurua na ndi gwatemwa mitiria isomira sibatari ya mataxis nambi na atwe CFA community twatonyero tukona ikwasi na mingao na twachokia muito mite no ita mite ina yuma tukanda na ndire atweta kwanda mite twire mamiunda mite turi na mitaratara yiki mono Kenya Forest Service Kenya Forest Service ibo baegi mandate ya gukuria miti manasarine na arafu batweja Community Forest Association ito partner either na donors kana barabeta wa partners batu support nandi miti yumaga kwa Kenya Forest Service kana ekauma kwa individual kana maye kauma kinya ikundine ya bia CFA nonto ja batwe aja Meru Station tuina partners beta wa ITF tuina partner barari obeta wa Green Zone bagatetheria production yae ya seedlings yu nonto butiumba gwita kwambiria kurima kwethirwa butina miti ira bukanda utiraigwa tugera itiri fast kwou guideline ichi ekibwega muno koigwe bukaija na miti imbi mtu akwendeka kenda atonya na ndi mwitone ethira kiri register nonto twerie no mwanka mtu ethira kiri register omenye mantu ja kwa CFA member imantu ja muthu sana obweri kwithirwa we muturi wa mwitu aria umba gwita na maguru average ya 5 kilometers nonto sheria etegerere yona kuma kaumo antu ibarithagia mwitune antu ibeta gwika maugo mwitune antu ibauna nko mwitune na kubarigeria teo solution nonto antu bau ibobe nyangagia kwou ukethirwa gugo ria kwina mwito 5 kilometers ucoke we identify imbie wendaga mwitune wendaga kurithia wendaga gwika maugo wenda gwika nursery kwina ira cietawa user right kwou weta au station yenu uswe user right irokwenda kutonya ku register kirio na ndija wetu twine kuru baba ingi bauna nko na ndi bauba iki user right etawa firewood correction kwe baba ingi beta kuumithia miti baikire user right ya nursery kwa uno mwanka we identify na user right wiga ua imbi wenda kuthithia mwituni watonya gakundi kau gagaturetera ja CFA iguru tucieta user right ukeja ge CFA na ndi gakundi ikoga kureta no twatongeria bara macinani ibo bakuije nkuruki yae ya batwi no tute kuona turi na ntu kuma kithirone kibaranyaki mwanka nchoro iboro utiumba kwithirwo imenya ntu bau bonde so ara gakundi ne gakuni okumenyekera na tuga kietu giga CFA weja CFA rumwa ale bakanda miti yes kuringana na kira wachiekera gikyo gikundi ne kira wachiekera gikyo irio twita tukona twina hectare 10 o gakundi kari ona miunde 3 ibwe bwije ura bugeta buringe kura uroka ari agite atia one tweta next step tuona area ngi urote kuona de no agite atia one o mwanka tukangania twinde na registration yetu in just 200 shillings na tudithagia mwaka
na turugura kuma January mwanka mweri jwa iri nonto etawa open door policy utije kwe ndaka chiethirwa chiendaka na arua lakini next time bakagura tuchiere na no mwanka tukagitate tukauna kwa kwa CFA igikundi kibangi bwega ithirikari gukurukira sheria yeu ya Act 2005 utigitonyera weja kuga ndejo tonyo kithangarania no ntukina sheria ye ibangi bwega na ikikwa accommodate anyone ura wina interest moyo jwa ku conserve muito atejete kwinyangia na ituthithagia vetting tukona muntu uri interest yeku wejete wina interest tofauti kana imbi kwa kwina process ye vetting kwethirite kwina mantu ja kiumia kibo kweja na miunda miunda na ndene oye aba user right kana miunda ereja no atenu no inkona tamira tutumira na aticho tutumira batitu ye miunda kweja na muito ende bawe bwetu ire kwanda mete ikumenyera muito batu tamsi chia kulima muitone kana kweja na miunda muitone tutithairwa twina cio atwitite nandi gucokeria muito jwa nchoro iboro na no tuitwitite ojo cokeria na jwe na machomoro iyo na arua ten kiumia ki ina arua kwambiria thaa 3 already to identify the beneficiaries no to identify itukundi twao bagaita kwe mbesa baitaga no to bakuiriga rwego na kuria revenue kwa thirikari no to nya thirikari nayo ni chwaga revenue kingugio eu to wita no to ikale ya sheria atoje kethimu mande Chanchamuka make ibo karibu wega na mugeni oku mono nyaki to karibu wega anko dikirite mono bwega ndikwethira kwionkonera kamwa kanyuka kamu ndambuta kulibo mwisho okay imunda kenda kulima mitone ingetikia mbere twira tukiubaro atwira atiri ina bageto ciandikithia nuntu twirire kwera muntu abatere kwithire ciandikithia utigira ati na nditi kulima ndego ikwanda mite kumenyera igucokaniria mwitu ni otamwira njega utumira tituge ikuruma mwitu kwigu twira thirikari nethagire kigunika gukurukira mantu jau system we ore bangi wonaga plot karia kwi mbeca turiaga thirikari ciringi 500 na imwaka kwa thirikari kari majairi okay nkamenyera gwe mitemeta jaire mwaka wero ga plot kau obweri kumenyera meteu nonto riambere tuthithagiera itawa planting ngai enkuye tukathithiera itawa beating up beating up ikuga womba kwithira itukwandite mite indi yaitha kamwe koma kana twiri tugacokeria kwa ukarimira mite umyanke ngana myanke 3 na wethirwa withugania okeja au wanda muti wanda ngeirio utikwanda miti twija tukathithiire thai tukathithiera itawa monitoring twethira survival yaku itakinya 75% season yembere ukaewa warning tukathithia beating tukeja tukathithia monitoring after ngai wethirwa ikurega gwitia tukathithiera itawa repossessing no ethairwo sainite bwega muno ukauga kaproti kau ndikuewa indi tigakwa iga Kenya Forest Service we na machomoro jau ngitire na jau ngitire machomoro jau ngitire na kwandanga munga ku wandire kana ikwachie indi orega kumenyera muti iga gukosi oni kumaku na kwithairwa kwi a very polite exercise nontu mbere ya thai tugita kweja na miundeu bakathomerwa sheria na ndi ura umba kuona miunda inkwire user right member na mtu active mtu wete na neri kumtomba kwithire ciandikithia na ndi ki baria bentere ne iji mimbi Meru County twina forest station kenda mtu rori Nyambene kwina Nyambene forest na baethero baijete mito yonde igitate irimawa ikaringana na magnitude ya muito ura jugitete ata jokari na ndija aja kithoka nchoro iboro roimenti igita ringi aciaca batonyerere irio muito juju atemero junde na ndi kwatigwa miti kenyeji ikuthira so twina
twina ira ngaya twina nyambene twina roimenti twina Meru station ya raundi secretary twina muchiene twina marania ontiriri ruthumbi iu station cionthe iri Meru station kwa wethirwa uri south imenti no wite ruthumbi wethirwa uri central na north na bore no wite marania muchiene na Meru station antu baria bai side ira ya tigania kwina roimenti na kwina kinya tubari tura county government ikumenyera inyabo ibabu eri kusi organize bageta nao tubarine tu bageta kuanda miti batongeretwe imipangirio ne irethithitwe imbio i county government no nya county government is ya responsibility tio chokeria turima twetu na catchment. Okay, tuicokero twire namba yaku ya thimu mimbi kana ora tumba kwithira twitetheka kiri kana ina mtu mba kwithira akiaria kana kethira no au ankuririkania ati gitenere no withiro kigwatanira na Meru University Mount Kenya Run ere kethira gitana mbere ntuku ya Jumamosi ya tariki 5 mweri-ini ju twitite niyo ntuku ya Jumamosi ya kiumia ki tukwambire kia Jumatatu kenda witana mbere kwithira itigira ati anabane bagwitana mbere kwithia bethithia research njega ya cancer ni bagwitana mbere kwithia bakithia conservation ere tugwitana mbere kwithia twiririkanua rukira na arua ni ndorothi na ingi nyingi na nkuruki gwitithia na mbere thomo ndwiro iri kethirigita na mbere na ire ubatere kwithiro giciandikithie gitenere ni rwa kilomita 14 kwina rwiro rwa kilomita 8 na kwina rwiro rungi rwa kilomita 3 na nkuruki umba kwithira ugiciandikithia ki Meru University Mount Kenya Run gukurukira namba yao ya thimu ni 0740 75 6903 0740 75 6903 na tiko uge yake kire ugwe mimbi utikwenda kwithira ukiukia rwiro ruru kethia rugitira na mbere nterere cia Marimba na campus irera yao ya Marimba gukethia kwina ndinjei gukethia kwina mantu John Twire jara wita na mbere kwithira wikenera na mantu jangi ja maingi jara utigira ati no gwita na mbere kwithira wikenera ntuku iu ni ntuku ya Jumamosi tariki 5 ndoro thindeka cietu nithirire na twirikirie mimbi na tawe tigira no kwira Ameru na ntu bara bathikirite ntuku ya narua iguru ra mantu jaja nyomo cia kithaka biti cia kithaka na nkuruki kumenyera miti mitune ndingira ntu betu ituone kaumo getu ura twakari na ntu itomba gwitania na into bietu na twithirwe twina umuntu mea ukethirwe ukenda gintu ikyo gituma wona ntu bamwe inya bakenda kuru bakakara nayo nyomba bakenda twenda into bietu tutithwa twina thina na twa ripoti ara kubatere kukethirwa kwina utethio kwa tutige kuringa kerere uragie ni mawaidha bukirora bomba kuthithia na inkuthugania tugatetheka utwira nara tubatere gwita uringa ripoti jara tubatere kwithia twithie ingwitikia guti muntu ukethira akiaga utethio nandi boega makina chanchamuka ndoro de kwedi mutara kwa mito praise sio nde agweta nara umba mwito kethira nara umba ku report ire yo kangiti ndo kanyo mo inge chonde nchije kuma kidaranya tikuja gitoro au toro iboro nande de kuiwa bati tutubanga ndo kori ndo chianjo bu le toreana entene nara gwita urea na da tura de froti au na ko menya mono toro so de kuiwa turetero mutaramu hengo okuru ndio wetera kwa kabarabara ene ori tio mona gwito gakare muguto kwena mire na nyije goje rodinga ta mukondo na nyanjo rodinga tajo thank you ibare mutaramu bayamo bari ne Thank you. Ibwega ndoro thini ntuma mataro jaku ntukanarua itana mbere kwithira ugitira Meru ngugi na nkurukia Kenya ni untu itukuonete kinya we mantu ni ja kwariria ndiguru yetu mantu ja kumenyera rera na mantu ja maingi jara witana mbere kwithira ukithithia bwega makena nontu boko kara ugitwita tukaria kwaraniria ikumenya lakini bado inkwenda kurombera ndiguru yetu ja Meru County mbuge tutita ngugi uchionde tutina thiri itukuona ja antuba conservation kana atongeria ba mashinani mantu jati wita bwega kwenda kuromba na betu igitari twitite siasene
bagwatanire ja Meru nonto ja ka clip kangi ndironere Manyara akiuga kathuri aitwa Gakobia ni Gen Z nkuthugania mantu jau jatibugi makena Meru twije kene na thiri ibarombe kura naye na thiri na bagwatanire ni ana banjemwe. Thank you. Kwou apilo eu itabugi Manyara ku insight ana beta gwita ithe kana anku wawe Gakobia na uga bomenye imbiere kiongo kiu ntira igirwe mbugi ja muchiari na ana betu boka incited antu baba ina interest chiao. Thank you. Ibwega. Thank you. Ndorothe ibwega rukira na ro kwithira gwatanite nani mubango ne jwa chanchamuka akwa Weru FM 96.4 mubango je tujwa chanchamuka no jwitite na mbere monkira theinya sherukire no yitenere yangu shokie ruterero arungirwa studio wete na mbere kwithira kigwatanira nendwa ni mutembe ya mwena geni bawe ntukwa narua wete na mbere kwithira bukiaraniria mantu ja siasa na ore mantu je thirite jagita na mbere thigurune yetu nyuma yakagita tukoraje twithia twithomerwa nteto cietu na njira ya uraja ni Masindomba nyumene twithia tugita na mbere mubangone Mubango joko kukekiri Weru TV na Weru FM ureterini Mafuko Bread. Mafuko Bread, take pride in the bread you take home.